makuru yacu uno munsi tariki 14 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 tugiye gukomeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imirwano hagati ya Wazalendo na M23 ku kibuga cy'indege cya Kavumu, umujyi wa Kavumu, Katana na Rugwiro muri teritwari ya Kabari mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yagabweho igitero kuri kino gitondo cyo kuwa mbere tariki 14 Mata 2025 n'itsinda ry'abarwanyi ba Wazalendo bakorana na FARDC. Byavugaga ko ibintu bikomeje kuba urujijo muri kariya gace, kandi ingabo za FC 23 zari zitaratabara, kandi inyeshyamba za Wazalendo zagaragaraga mu mujyi wa Kavumu. Ukurikije amakuru agera kuri Kivu Morning Post ndimo ndakesha aya makuru, ngo ikaze kuri Woki Sports YouTube channel ishinzwe kugeza amakuru, kandi subscribe kuko no kunzogeza ajye bigufasha kubona amakuru yacu ya buri munsi dukomeza kugenda tugukorera. Andi makuru agaragara ku rubuga nkoranyambaga rwa X ariko avuga ku nyeshyamba za M23 zavuye i Bukavu kugira ngo bagerageze kwirukana izi nyeshyamba za Wazalendo. Imirwano ikaba iri kubera ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Imirwano ije ikurikira indi yaraye yumvikanye mu mujyi wa Goma mu rushisho cyangwa se mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu tariki 12 Mata 2025 mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma n'ibindi bice bya teritwari ya Nyiragongo muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 yakubise ahababaza Wazalendo yashakaga gufata Kavumu. Umutwe wa M23 ku cyumweru wakubise ahababaza abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo nyuma yo kugaba ibitero mu gace ka Kavumu bashakaga kwigarurira. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 13 Mata nibwo barwanyi ba Wazalendo bagabye ibitero mu gace ka Kavumu muri teritwari ya Kabare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekanaga izi nyeshyamba zari zifite amabendera ya RDC ziri muri santere ya Kavumu ndetse izigana ku kibuga cy'indege cyo muri aka gace 23 yigaruririye mu mezi abiri ashize. Amakuru avuga ko nyuma y'uko iyi mirwano yamaze akanya gato, M23 yahise yisubiza Kavumu yose n'imirwano. Amakuru agera ku bitangazamakuru bya Bwiza yemezaga ko yaciyemwo ba Wazalendo benshi bari barimo n'uwabayoboye ku gitero bagabye ku cyumweru. Amafoto ateye ubwoba yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana bamwe mu ba Wazalendo basiwe mu cyico muri iriya mirwano, mu gihe abandi benshi bafashwe impiri n'ingabo za M23. Tariki 14 Gashyantare nibwo ingabo za M23 zigaruriye Kavumu n'ikibuga cy'indege cyo muri aka gace nyuma yo kwirukana ihuriro ry'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wazalendo yigambye igitero kuri FARDC, yigambye igitero cya Goma. FARDC iryuma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ituze ryongeye kugarura igoma kuwa gatandatu tariki 12 Mata mu ijoro ryabanje ryumvikanyemwo ibiturika ndetse n'abasasu menshi cyane. Ni nyuma y'imirwano yongeye kubura mu ijoro rya tariki 11 Mata 2025 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru washizweho na FC 23 yemeje ko yasubije inyuma icyo gitero cyitiriwe FARDC n'abafatanyabikorwa babo ba Wazalendo. Ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu tariki 12 Mata itsinda rya Wazalendo CMC FDP ryigambye icyo gitero cyagabwe n'ibice bitandukanye mu mujyi wa Goma. Ku rundi ruhande ariko ingabo za Kongo izigera zigira icyo zitangaza. Mu gihe umubare w'abahitanywe n'iyi mirwano yabereye igoma itazwi, abatuye mu mujyi bari mu gihirahiro nk'uko umwe muri babereje RFI dukesha iyi nkuru. Uyu yagize ati kugeza saa 2 za mu gitondo twari turi ku muriro, twagumye mu rugo kugira ngo tutitiranwa n'abarwanyi ba Wazalendo, niyo mpamvu twagumye mu rugo. Kugaragaza kujujubya cyangwa ubutumwa bugenewe Kinshasa, mu gihe ingabo za Kongo FARDC ntacyo zagize zivuga ku ihuriro ry'imitwe Wazalendo SMC FDP ryavuze mu itangazo ryaryo ko ari ryo riri inyuma y'ibitero bimaze iminsi bigabwa ku birindiro bya FC 23 harimo n'ibi heruka Goma. Onoferi Semutumba, umusesenguzi mu biyaga bigari muri International Crisis Group, abona ko kugerageza kujujubya no guha ubutumwa M23 na guverinoma ya Kinshasa. Ati turimo kubona ingamba zo kujujubya zitangiriye muri Goma, byatangiye muri Kivu y'Amajyepfo aho twabonye ibitero byinshi ku birindiro bya M23. AFC 23 itangazo ryayo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu yashinje Samia Dirasi
FARDC, FDLR na Wazalendo gukomeza ibikorwa byo gisirikare bihuriweho mu buryo butemewe mu mujyi wa Goma harimo n'ibitero byayo. M23 yashinje ingabo za SADC ko arizo zihishe inyuma y'ibitero byose. Ingabo za Samia DRC kugaba ibitero igoma sibyo ko Samia DRC yabihakanye. Umutwe wa 23 wasabye ingabo za Samia DRC ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva by'igitaraganya cyangwa se byihuse nyuma yo kuzishinja kugira uruhare mu bitero bimaze iminsi bigabwa igoma ndetse bigabwa n'abarwanyi ba Wazalendo. Tariki 11 ijoro ryo kwiga kwa gatanu tariki 11 ni Mata nibwo mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma humvikanye urusaku rw'amasasu menshi abimbundano ndetse n'ibiremereye bimwe biraturika bagashinja ko Samia DRC yari ishobora kuba ifitemo ukuboko mu guha inzira cyangwa se mu gukinga no gufasha Wazalendo na FARDC ko bahagaba ibitero no gushimikira no gukurikiranya amakuru kuri Okisplot cyasaba no kanda subscribe kandi kunzogeza gufasha kubona amakuru yacu buri munsi dukomeza kugenda tugukora.